Assalomu alaykum, hurmatli Bag'astra Qirg'iziston kanali ko'ruvchilari. Xushman kuningizlar bilan. Biz Ruslan Beknazarov bilan 2022 yildagi eng miqti seminar atdi. Shuhrat Abrorovning seminaridan jo'nadik. Buyursa O'zbekistonda tuğanlardan qanday dengeli yetishganliklarga yetishdi, qanday ulug'liq ishlar bo'lib o'tadi, mana shular bo'yicha sizlarga keyingi ma'lumotni beramiz. Bizning kanal bilan bizga birga bo'lib turingizlar. Xudo xolasa alda yaxshi narsalar ko'rsatamiz. Самолет көтерілгенден баштап, ылдыйдағы көрініп отқан таланы қарап келетем. Аябай соңғы көрініш жап-жашыл болған тала. Бозарып жатқан жерлеріне ағарып су бастырып отқан жерлерде екінші егін будайдың орнын айдап, су бастырып отқан диқандарды көруге болады. Аябай соның шекарадан өткенден баштап, мына ушундай көрінішке ие болосың. Ушуны тынбай көз табылтып қарап келетем. Аябай соның. Бұл жерге болған мамиле агро тармағындағы өнігінің белгісі кіргенделе башталады екен. Отельге кіріп келетқанда соның бір мұныңка ардайым жашыл болып тұрған көрінішті көруге болады. Тұмандатып шашуымен шашадық мұнында. Нарлап жүрөз, қайсыл паркына же қайсыл жеріне барып ағын. Парктың içi мына ушундай жап-жашыл. Ардайым ушундай жашыл бөлүктө жүрөт. Демек, бул жерде сугаруу системасы сонун жолго коюлуп калган десек болот. Мына ушул парктын ар бир четинде мынакей суунун немелери турат. Мына ушул элит центрде паркингке жол тартып турабыз. Азыр мына багбандар Кыргызстандан келген жамаат мынакей тааныштырайынчы кеден. Элеман Абдурахманов деген жигит мынакей. Бул жигит Нурлан деген жигит. Бул Тавакал ака, Руслан Бекназаров, Фархат ака, Айыпчан ака, Фаркыдин ака. Фархат ака мынакей. Бир катар тааныштырайын сиздерди. 7 август күні бізде саат 9-да жылдың ең мықты семинар аттуу семинар башталды. Семинарда көпчүлүк адам катышып жатат. Кыргызстандан 10 адам катышып жатат азыр. Семинарда негизинен интенсивдүү бактын артыкчылыгы жана кемчиликтери тууралуу, жаңы сорттор тууралуу сөздөр болду. Shunga o'xshab o'qishimiz kerak, kitoblar doimiy treninglarga qatnashib turishga qarayapti o'sha kelajak yo'lda. Bu so'g'ib moslashmani qancha erta o'zgartirsanglar shuncha yaxshi. O'g'illarni yomon ko'radi. Chunki ular birinchi chiqadi. Bozorga birinchi chiqib, sifatsiz meva bilan bozorni o'ldiradi, ular yomon ko'rishadi. Ularni keyinroq pishadi, o'ta sifatli bo'ladi. Ular 8 tonna sotib, ular 25 tonna sotgandan ko'proq foyda qiladi. Erta pishganligi uchun. Shuning uchun bu yerda mana ko'rayotgan bo'lsangiz 5 kilolikda razmerlarimiz kam nazorat qiladi. U zahar tekshiruv boshqa, keyin ko'z bilan boshqa bilan o'lchay olmaysiz. Zaharni mana sepdingiz, o'ldirmasa borib ushlaysiz, vaqt keldingiz. Nima o'xshaydi? Siz mana bahorda qarshisiz uni shirin tushadi. Bu 80 ming Bu nechi pul ukajon? Bu 80 ming qo'shib beradi. Bu-chi? Yo'q, qo'shib beramiz. 5 minutda talabizga chiqdi. 5 minutdan keyin qayera bora bo'yicha Azizjon holat. Gap yo'q. Nechinchi trening? Birinchi. Rostdanmi? Zo'r. Kelib oling, kelib oling. Bu yangi kitob ko'rdinglarmi, yangi kitobimizni?
Bu alohida sotishga ishlab chiqarganlar taqiqlashgan. Akalarga qanday bo'layotir ta'sirlar? Xudo xolasa yaxshi. Yaxshi davom etyapmiz. Hozir hali aytmoqchi namesti. Vaqtda ko'rishamiz. Xudo xolasa yaxshi. Zo'r. Intensiv baqta ko'rish uchun baqtarga jo'nadik. Hozir baqtarda aylanib kelamiz. Бақта талаларын аралап келатабыз. Эми гана гүл ачып, эми гана короо баштаган мезгил экен. Азыр интенсив бакка келдик. Мына сол жакта көрүнүп турган алмурут. Нак. Бисмилlah. Qadimki arıq менен сугарылат экен. Мөмөлөрүн терип алыптыр. Нар жагында калыптыр бу шелеге. Гилас багаттабыз. 20 гектар бак. Kilosimiz bor, Sikida 5-yoshda bu. 1,5 tonnadan meva qildi. Birinchi chiqishda meva. 5-yilda 1,5 tonna qildi. Faqat biz 2-yilda yaxshi o'stiradiganimiz uchun 3-yilda yana ketganmiz. Chunki 4-yilda o'zimiz olishimiz kerak. Bitta 5-yilga o'tganmiz. 2,5 qilib ekdi. 4,5 ga 2,5. Ana o'shab turinglar bunday qilib. Reklama uchun tasnisi egib, bo'yini egib ko'rsatib bersak ham bo'laveradi. Qaranglar. Birinchi yilda ekkan yili bir marta ketgan. Bundan keyin 1, 2, 3, 4, 5 ta chiqqan ekan, to'g'rimi? Bundan keyin tegmaganmiz. Ikkinchi yilda yana ketganmiz. Бактабыз. Быйыл ушул бактан 1 гектардан 30 миллион сумдук товар сатышыптыр. Азыр мына ушул көрүнүп турган алдыңыздардагы скина деген сорт, асты кадимки вишня. Ушул вишняга коюлган KGB багын көрүп турасыздар. Бою ашып кетсе 3 метрге чейин. Бул жерде кадимкидей агызып сугарылат экен. Мурда кийин тамчылатып сугарса керек, азыр эми кадимкидей астынан агызып сугарылат. Мына ушул методду сунуштап келатам мен сиздерге. Мына ушундай метод менен гилас бакыла турган болсоңуздар, демек келечекте болот. Бул сапат өтө мыкты болот, өтө чоң болгон гиластарды алганга мүмкүн. Көрүңүздөр мынакей. Мына ушул гиласты териш үчүн bir адам bir күндө 200 килограммга чейин тере алат. Өзүбүздүн гиластарды болсо үстүнө чыгып атып кечке чейин араңызга 70 килограмм терсеңиздер, муну bir күндө 200 килограмм тере аласыздар. Мына ушундай ийилеп, мынакей. Мындай кармылап, тарс-тарс эки кол тең иштейт мына. Эки кол тең иштеп, терип алса болот мынакей. Мына ушул жолду сунуштайм. 1 гектар жерге 1000ден 2000ге чейин батырса болот. Азыр бул бактын арасы 4кө 2 аралыкта тигилген. Аралыгын көрүп турасыздар, өтө жакын, бири-бирине мешайт этпейт. Өтө ыңгайлуу, тергенге дагы, дарылаганга дагы бардыгы ыңгайлуу. Мен сиздерге ушул методду сунуштайм. Soyada turishga qiziqyapsizlar, bilyapsan. O'rtaroq o'ting. Gapiring. Garmiyada keldingizmi? Keldik. 3-yilda kesganimizdan keyin bular o'sib chiqqan mana. O'sib turib, natgacha kelgan mana. To'xtagan joy. Ko'ryapsizlarmi? Ana. Bu kalsiy hosil bo'ladi mana, ajraladi bu yerda. Kelishdingmi? Bu yog'ida biz meva olganlar mana shu pastidan ko'p kurteliklar bor. Bitta emas, 2-3 ta kurteliklardan meva olganmiz biz. Ana. Mana ular mana keyingi yil shakllanyapti, mana ko'rdingizmi? Bittaliklari meva qilmaydi mana. Bu bittaliklar keyingi yilga meva qilmaydi bular. Nargi yilga qiladi, keyin 3-yilga. Ha.
keyin meva gulkurtni 2-3 ta chiqarganda qilishni boshlaydi. Endi keyin 4-yilda Yana kesildi. mana o'sgan, yo'q kesilmaydi bu. Tek qo'yamiz. Uch tepaga qarab ketaveradi. Hech qanaqa kesish yo'q. Boshqa kesmaysizlar. Tarbiyalab olib shaxmatlatib olamiz u. Bo'ldi, shundan keyin tepaga qarab ketaveradi. Mana u bu yilga o'sish qilgan. 5-yilga o'sgan. 5-chi. Ha, o'sgan. Endi shuncha shox bilan tepasidan o'stirib beryapti. O'sha daraxt sekinlayapti, ko'ryapsizlarmi? Birinchi yilda mana shuncha o'sdi, keyin kaltaroq, keyin ham kaltaroq bo'ldi. Endi undan keyin yana kaltalashib ketaveradi, meva olib turadigan bo'lsak bo'ldi. Endi 1 yoshlikda tagida gulkurtni chiqarishi mumkin. Hozir ishmagan, bahorda ishib qolsa gulkurtni bo'ladi. Mana shu 3ta 4tasi bo'ladi. Royalty yo'ga mana yetgacha meva qilib olish mumkin. Shu yomon odati bor, ha. Shu odati bor. Xo'p, pastki qismidan oldik biz asosan mana shu mana 3-yilda o'sib chiqqanlar 4-yilda gulkurtni chiqardi, 5-yilda bular meva qildi. Bular endi mana o qismi gulkurtni chiqaryapti hozir. Mana e'tibor beradigan bo'lsanglar, mana bu yoqni qaraymiz, mana. Ko'rdinglarmi? Hammasi har xil chiqaraveradi. Mana bu yerda 3 tala ekan, bittasi barg. Bitta bargdan 5-6 ta barg kurtaydan, qolgan 2 tasi mevali bo'ladi. Bu yerda yana 2-3 talik kurtaylarimiz bo'lsa, mevaga yotadi. Va bittalik ekan. Bitta. Shoxni joylashishiga, quyosh yeyishiga qarab turib, gulkurtlar o'zgaraveradi. Daraxt bo'ylab Sizga aytganman men. Haliga. Mana o'sha. To'chka. Keyingi kartaga kirdik. Бұл жерде основной негізінен алмұрут тегілген. Алмұрутты көріп тұрасыздар. 4 жаштағы алмұрут. Аббат сорты. Бышқан мезгіл екен азыр. Так, шпалерге байланған. Чоңды қаншалық чоң емес. Майдарақты чектағы болады. Қадимгі арық менен суғарылады. 5-ке 2 аралықта тегіліптір. Жеп көрәлі. Ондай анчалық дамы жоқ бірақ. Мұнке мәмәсін үзіп алдық. Ақ сарғыч, алмұрыт. Анчалық қатыл емес. Бышып жетілген мезгіл екен азыр. Көріп отырсыз, мынау ушул алма гала сорты. Гала сорты мынау ушундай жакшы алма болуп тур. Бирок түс анча болбогону менен бир жағы кызыл, бир жағы сары. Бирок жегенде ширин экен. Кийинки алма катарына өттүк. Бул катар Pink Leather Rose Glow деген сорт экен. Алганын көрүп турасыздар. Укмуш алыптыр. Буга атайын жанагы күндөн сактоочу каражаты чачышкан мынке. Ошентсе да кээ бир алмалар күнгө күйүптүр. Күн ысык аябай. Ошого карабастан алмалар болуп атыптыр мынке. Бул октябрдын этегинде бышабы? Октябрдын этегинде быша турган сорт. Өтө күчтүү өсүүчү экен бирок. Тамыры MM 106да. 7 жаштагы бак. Холодильникте 11 айга чейин сактап турса болот экен бул сорт. Алмак бактын арасына келет аз. Кыбыр айтыманы бул деңиз деңгээлинен 500 метр бийиктикте турат. Ушунчалык ысык. Саат 6-га жакындаганына карабастан кадимгидей күндөн таба кайта элек. Аралыгы 4-ке 2. 4,5-га 2,5 аралыгында тигилген экен катарлары. Тамчылатып сугаруу менен сугарылат экен. Жолубузду улантабыз. Кийинки бакка барабыз азыр. Башында чачканда краскасын мага көбүрөөк чачып турган. Башында кадимгидей күнөн сактоочу каражат колдонушкан экен. Мына туугандар разыглоону аяктап чыктык уже.
Mына суу кампа 10-га 6 салынган экен. Суун толтуруп, бул жерде мотор тартып алып бакка таратат. Эми кийинки бакка жөнөдүк. Кийинки бакка барабыз. Ташкенттин Паркент районунан келдик. Кийинки бакты көрүп жүрөбүз. Бул 2 жаштагы бак экен. Азыр ушул бак боюнча таныштык беришет. Бул кийинки райондогу бактабыз азыр. Азыр таныштырат. Оң жагыбызда башка бак. Күн ысык. Суу сады бардыгы. Мында суу берип атышат. Üzümde hali bir start bermedi üzümge. O'rtoqlar. Tug'anlar dizim bo'yicha bir qancha sortdan qo'yib tur. Tug'anlar avatar bu yerda turibdi. Pinkliya dedi, qora yuzimdir. Bu avatarmi uni? Shu mayda kishpish. Pinkliya dedi. Bering endi aka. Shunga to'yib olaylik oldin. Qaysi biridan? Avatar pishib ekan. Avatar pişelek ekeni. Avatar. Biri yok. Gördüler bitti ağzı 3 xil üzüm var. Qora kishmish yo'q ham bro. Yo'q, qora kishmish yo'q. O Concord degan sort. Minus 30 gacha chidaydi. Sovuqda, sovuq biznesiga zo'r ketadi. Ta'mi keladi, yeb ko'rishinglar mumkin. Bu katta qora uzumni so'g'diyoni. Keyin yumaloq qattiq urug'siz bu Summer Royal. Ana narigi uzuncha oldi tanishtirmasam ham bo'ladi. Shu bo'lib ketdi. Kim zakaz bermoqchi bo'lsa, 1 soat ichida qabul qilamiz. Undan keyin yopamiz. 23-yilga qabul bo'ladi. 23 kuzga. Necha dona uchun? 23 bahorga yopilgan. Necha dona uchun necha kun? 5000 dona kamida zakaz qilinadi bittasi. Bu Summer Royal bittasi. Buni yana ko'kalari bor 5-6 ta. Ular mevasi endi pishadi, endi ko'rsatamiz. Mana shu olma, Pinkliya degan olma. Qattiq o'ydangan. Toshkentning Parkent degan rayonuna keldik. Ушул жерде Шухрат Абраровторга караштуу 50 гектар гилас бак бар экен. Мына 3 жаштагы гилас бак 3-жылга кийинки жылга мөмөгө кое берет. Быйыл да кыркылган. Тамчылатып суугаруу менен суугарылат экен аста. Негизинде бул жерде скена сортун кое беришиптир. Өскөнүн көрүп атасыздар, өскөн өтө мыкты өсүптүр. Так, эсептеп көрөлү. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 бутактан ашык экен мында. Баары бирдей. Тигилүү схемасы 2ге 4,5 абалда тигилиптир. Штампты көрүп атасыздар. Bir карыштан ашыгыраак жерден штамп коюлган. Төртүнчү жылдан кийинки жылга буйрса булар мөмөгө кое беришет. Assalomu alaykum aka, qandaysiz? Yaxshisiz? Ishlarga omad. O'zingizni jönde tanıştırıp ma'lumot berib ketsangiz, qanday ko'chatlarni yetishtirasizlar? Alaykum assalom. Men ismim Abdumajid Abduraov, Parkent rayoni, Nochonto'l fermer xo'jaligi. Bizda olma nogiloslari, olmalar Devil Gala, Pink Lady sortlari bor. Giloslarda Lapenskina yangi sortlarimiz yetishtiramiz. Ko'chatlar xudo qalasa qachon tayyor bo'ladi, sotuvga tayyor bo'ladi? Hozir shu holat ko'rib turgan holatingizda tayyor, faqat buni qazishimiz uchun barigini to'kib uyqu davriga ketish kerak. Uning uchun 15 noyabr
Kuzdan boshlab o'sha qazib paytda boshlaysiz. qazib boshlaymiz. Sotuvga tayyor bo'ladi, xudo xolos. Aha, rahmat. Cho'ng rahmat. Hozir jamoat to'p olib Nurchontoldin ko'chat chorvachiligida kelatamiz. Abdurauf do'stim hozir bir qator tanishtirib kelatadi. Bu pinkledi, bu shunday degan sortlarni aytayim deb kelatadi. Asты butunday kapelni tamchilatib suvga rıhması bilan sug'oriladi. Abdurauf, nega bunani armatura qo'yib baylab qo'ydinglar? Har birida armatur bor ekan. Buni podvoy M9 bo'ladi. M9 podvoyi qiyshiq o'sishga moyilligi bor. Shuning uchun armatura bilan to'g'rilab tuz o'sish uchun tug'anlar ko'rib turasizlar, har birini birdan armaturni qog'ib baylab qo'yibdir. M9 ekan bular. Bu sol taraficha. bular Badam o'xshaydi bular. boshqatdan ekilgan, qayta ekilgan. Qaytib tegilganmi? Keyingi Bu yog'i naq ekan. Gilos ko'chatlar bular. Giloslar. Bular bu karta qayta ekilgan kartada. Qayta tegilgan, keyingi yilga. Keyingi yilga kuzga tayyorlanadi, bu birisi. Bu qaysi sort tog'lar? Bu nok. Nak. Qaror svit bu. Qaror svit, kech kuzda pishadigan sort, ha? Bakteriyalar yo'q, o'ta chidamli sort. Chidamli bu. Hozir nok degan ko'tdim, ammo bakteriyalar yo'q bo'ladi. Aha. Bunda qaysi podvoyda? Garninmi? Bu garnin. moslashadi degan deyapti. Makro to'g'ri makrochilarning gilosi bor yo'lda bo'yida kirganingizda. Qilsangiz kerak. Hozir bo'lsa so'lyapti aka. Suvda U suvdan ham maxsus atayni qilishgan. Bizga shunaqa gap atayni ertaroq uxlatar ekan degan gap tarqadi-da. endi odamlar savodsizlik ahmoqligidan bir hikmat qidirishni boshlayotgan bo'lsa, unda ilmsiz qolib ketgan bo'lamizda. Shu bizga endi qiziq uchun sen so'rayapmiz. Ular shunaqa endi Suv aka. suv xolos. Tamom, bitta suv eskitdan qiyin. Ertaga. Bu yoqda bog'lab qurib yotibdi, suv yo'q. Bu darajada so'litib oladigan, bu darajada qilasiz. Kuzda xudo xohlasa Ha, inshaalloh noyabrda to'lash boshlaydi. endi ozgina hali peshin kiymasa, Shu shaftollar ko'rdinglar? Gilos ko'chatlar zo'r ekan aka. Zo'r. Bu yog'i zo'r. Bu yog'i zo'r ekan. yog'i maydaroq ekan. Bu ne degan sortlar ekan? Lapins ekan. Bu lapins ekan. Lapins ekan. Bu selda. Bu selda ekan ular. Aha. Nomani boshida 4 ta 5 ta yaxshi suv yog'maydi. Beda suv yomon oldi, udar yaxshi Boshada. Bu ham yaxshilagan. Ahom aka, ko'rib turasizlar. Bunlar usel. Telefoniyle bo'lmaydi, mana yaxshilaydi. Yo'qolib qolmaydi o'tda ichi. Suvni tozalab, filtrlab berish stansiya. Umumniy nasos ishlayotadi. Qachon kir deganda suvni oshcha suvni chiqarib soladi. Baqtın içinde iştey turgan şaymanlar. Bular arabanın rolunu atqaradi. Bular bolsa baqtın için şıpırı tozalay turgan agregatlar. Ne sarkı?
Бұлар болса дары гербицид чече тұрған агрегаттар. Чаңдатуучу алмалар. Руслан сүрөткө чыгат. Мен көргөндөн, мен уккандан бир көргөн артык деп коет мынакей туугандар. Мени эмнеси таң калтырып атат. Башка бактарга барганда кадимкидей майда эле. Азыр мынакей М9да өтө ирик деп койсок болот да. Өтө чоң. Чындыгында биздин алмаларга караганда чоң. Болгондо да М9 чындыгында М106га караганда чоң алат экен. Мына голден болсо кыйна биз жакта барсаң. Неге бизде болот да голден? Жок, чоңдугу. Общий чоң болот. Эгер сетка тартсак болот экен, күн ысып кетпесе bizde Бизде жасалды керек алмаган. бир катар айланып көрөлү. Мына кайсы сорт экен? Мына көрчү. Кызыл сорт экен. Жерамин. Мына туугандар жерамин деген алма чоңдугу чындыгында чоң эле болот экен. Бирок булар өздөрүнө ташия кыбайбыз деп айтып атат. Кызарганын көрсөк болот мына жерде. Чындыгында бул кызыл алма. Бирөө жыл көрөлү. Кел машин жыл көрөлү. Чоңдугу чоң. Үстү тегерекче, асты мына ушундай кызыл. Кеч кирип келатат, жакшы көрүнбөй калышы мүмкүн. Бир голден, бир мына ушундай жерамин сорттор экен бул жерде. Жераминди биз өзүбүзгө сунуштасак болот го дейм. 1200 метрден жогору жерде. 1000 метрден ары. Быйыл өзүм дагы эктим. Мен өзүм дагы эктим. Ох, чага баштады бу жерде. Баштан аяк мөмө. Канча мөмө бар шу жерде, Руслан, примерно? 40 килограмм. 40 килограмм бар го дейм, 40 килограмм бир типтен. Орто аралыгы жолу 3 метр ашыгыраак, 4 метр чыкпайт экен. 3,5 экен. Көчөттөрдүн аралыгы болсо 80 сантиметрден тигиптир. 80 сантиметр. Бир лидерлі усулда тарбияланган М9 асты, подвой. Үстү 5-6 сорт бар экен. Бир жагы Грен Смит, мына тарабы. Грен Смитти көрүңүздөр. Туугандар, сиздерге эмнени айтпай кеттим. Комментарийга жазып коюңуздар. Шашылышта азыр көп нерсени айтканга мүмкүн эмес болуп атат. Азыр кайтышыбыз керек. Асты тамчылатып сугаруу менен сугарылат, бир тараптуу эле сугарылат экен. Кийинки катарга өтөбүз. Азыр өтө алсам, бир жерден өтөм дагы. Сиздерге галаны көрсөтөм. Ошол жерден өтөлү. Крутой пул деген. Универсальный опылитель деп аткан. Ооба. Крутой пулду. Иншалла. Биз ойлоп неме кылып аткан нерселерди жасап уже. Ооба. Мынакей алма төгүлүп жатат. Галанын пышкан момент экен азыр. Мына пышелек экен. Бир тиштеп көрдүм кызыкчылыкка. Пышелек. Кан топтой эле экен. 45 сом сатып атышат. Азыр ушул күндө ушул алманы 45 сомдон сатып атат экен. Жерден алып берип окшойбуз, таза эле. Үстүнөн алчы бирөөнү. Ошончо бакка келип астынан эмес, үстүнөн да бир жеп кетели. Атайын ушундай жасаптыр. Алыска ишкерге кирип кетпестен көрсөтө турган жерлер бир жерде эле көрсөтөлү деп аралаштырып, бул жерде бакты жасаптыр мынакей. Чоң. Бир жагы кызыл, сары алма экен. Мурда ушундай бир шаброн деген алма болчу эле го, эсиңиздерде. Мен ушуну алайын деп атам. Так, уже бышып тур уже.
1000 жол уккандан көрө 1 жол көргөн артык деп коет. Келип көрүп кетсеңиздер болот. Жердин уровенди бир аз жогору көтөргөн астында. Жылдык өсүшү 50 см 1 метрге чейин бар экен. Üstündөгү сетка 50%га чейин караңгылатат экен. Her taraftan kelген туугандар. Максималында уже бора бу. 1800. Şerik bu bak normalde bak ha. Вообще. Кыргызстандан 10 адам келдик көргөнү. Xohlaganimda bak mana shu. 1 gektar qilsanglar shundan qilamiz. Yerlik shu. Aka, kommentariy bering. Qanday ekan bak? Bak zo'r ekan mana bu bak qilsa mana shunda bak qilish kerak ekanda. Mana boshqa vaqtning keragi yo'q bizga mana. Shunday bak qilish kerak. Shunday bak qilsa, Shpalerda, shpalerda setkani tartib, boshqacha oldingi rossiyskiy olmalar bo'ldi, o'tib ketdi. Doğru o'tib ketdi. Ha, o'tdi hammasi. Xudo qalasa shunday bak qilamiz. Rahmat, tinch omon bo'lsin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا Бүгүнкү семинарыбыз буюрса жемиштүү болду. Ташкенттен Кыргызстанга азыр жол тартабыз. Кыргызстандык 10 делегат буюрса азыр жолго чыгабыз. Клон подвой менен уруктук качатчылардын айырмасы жана ошондой эле интенсивдүү балкончулукту өнүктүрүү боюнча бир кыйла маалыматтарга ээ болдук. Чоң рахмат. Ташкент саламаттык кайра келесиз.